Evo me ušao mi serem, jednostavno serem, kakam. Evo, ja prije kad hoću sad, ništa, sad imam trbušte, ja kada, govno odmah izađe. Evo vidite, muhe su odmah sad doletile. Evo, kad lijepa probava ide, onda to sve lijepo ide, nema da je tvrdo govno i tako. Izrasao sam govno, vidim, volko debelo, volko dugačko, čovjek sam sretan, jebote, kad ima. Evo vidite, spužva. Još se može upotrebljavati, oni su nju bacili. Sad biste vi volili vidjeti kako doktor sere, ali ja ću vam priuštiti zadovoljstvo, pa ćete vi vidjeti. Ujebote, ovo trebalo prvo suhom, pa onda ovo. Kako govno doktorovo izgleda. Evo vidite. To u ovim zemljama rade dole. Evo, ja ću to još upotrijebiti, još se to može. On rade to prstima, evo, na šiptar, ja sam to vidio. I onda tim prstima, lijevom rukom to radi, ne rade desnom, zato kad neko je desnom rukom jedu. Kad neko jede lijevom rukom, njima se odmah gadi jer misle kako to smrdi. Evo da. Sad ovo već dobro, baš su ove dobre, jevate. Ali ja ovako radim, ja prvo suhim papirom, toalet papirom, obrišem 2-3 po jedan listić, a onda pokvasim. Hajde jebate, ja, je to s ove strane, da. Alo, evo ovdje. Onda vlažnom i poslije toga još jednom ili 2 put suhom. Evo ga vidite. Znači nije mi probavilo kukuruze koje jedem kao salat i ide na upotrebu. Evo, to je jedna moja porcija svježe izasranog govneta. To nema ljepše miline u prirodi se posreti, tako smo mi prije radili. Vidite, to nijedan doktor svijeta nije